جقامش لوری سلاف تماشاوان نهجا سال 2020 ادیب داوی دبه و ام در باسی سال 2021 دبن ده و سال در باس بوده روشک آورته هبول سرانسری دنیای گلک خلک زیاندی کار وان راوستیان قدخه چونو هاتنه دهات راگهاندن خلک نکابو بشه بهاتا دوار روشنبیری داشتی نرینک هیا گشبو نویسکاران روشنبیران گلکی باش بویه دوری کار دن کتن دوری روتینا جیان کتن و کاربون برهمان بنویسین و المال برهمین نو با آفرینن لسر و مجاره دمیوان مهنه جیان مراد هلبستوانه بخیر هاتی تو و ورگیر راجال محمد و هر دوشی بخیر هاتن خواستم جم جیان جم تا دست پی بکم یعنی نویساندن تا هلبست دنویسینی ده سال 2020 بود تا چاوا در واسه براستی او نخوشیا گود سالا 2020 دا باندوراوی گلکی لسر مهبو راستا هست تنکاری بو انو تست خدا بخی سر رو پلی بنویسی باندوراوی هی لسر مروف یعنی تو موجود دوبی به خلقه دا و کسی نخوشت کردن بله ها اوید باندور کرا من نکاری بو از چون گلک کسی عزیز لبرد من جی من نکاری بو از بنویسم بس من تشتین باش کریت دم من بهتر دخان خواندنه بهتر و در فتره دمی کو چه بودی تا هو ندا سوده جی ور بدری بنویسی جنی با آفرینی برهمان بدی کمتر فرابو هنه کی بله بس کمتر بجوان سالی در بس بوی بسا ورجم رجال سردار شو سال 2020 در باسن وقت ما مستاجیان گوت یعنی به گمان او 2020 روشک آورته هبو جبر ام تبدأ دمالي دمان ام آسيمان اوینا براستی هیچ در فتک داما گم بیتر بخوینن و دواره ورگراندن جیده از بیتر کار بکم يعني 2020 دات برهم چه کرن یعنی نیتاج تهبود به سال پرتوکه که ناف دسته میده مارک سایکس میراث الخلفاء الاخیر از باش دوید مشیام جبر اونا از وردگرینم جبو مرکز آزاخو باش ورگراند و کدینجی ما خواندن باش یعنی تأثیر سرتان نکرد کاری تی نویساندن خواندن باشتر بوده بهتر خواندن باشتر بو ورگراندن جی باشتر بو بس واری جیانی و بدوی جیانی اوای برهمات چندانه تو وردگرین او آششانه بری و نام لاستقاسی و جبال ورگراند بو از هی سالا چهارابوم ده نوت ششاده پشتی و نام تاریخ الاکراد الحدیث دیوید مکداول 2004 پشتی و نام در نکتنه هی یک جوانا دراسات كردية مارتن فان برونسون مجموعة مقالات ويكدن هي مش بو مركز زاخو ورقراند حياة عاصفة بين الكرد بري حظا بري صدو تشل صالي زدتر هاتي نفساندن مؤلفة نابي فريدريك ميلينغتون ونهاجي في برتقال الششاية میراث الخلفاء الاخیر هرو هم یک ورگراند بوج کردی مکربو انگلیزی رونا کبیر رومانا کابچوچ بو آلالش قاسو بله برهمین بنرخ و گران باشن جیان استیم جمتا جاره کردن دیمن ام بیجن روشنبیری دوی ساله دال روجاوی کردستانش چاوا بو یعنی چالاکی لو تفگر این نویساندن خواندن دناوا روشنبیران دا چاو نرخواندن تجربه سال لگوری سال در باسوی ایسا سال که آورد هبو باندورا وی که هبو نو لسر روشنبیراجی کاریوان که امتر بو اولاواستر و جوان سالین در باس بوی بس همتم دبیجن گر که ماسینه بن پیشکتن جنابا تشتین باشی هبون تشتین نباشی هبون آره ناوا جوانان دا تگنجه کی يعني او شو قصي جهدان اذا نوار الروشنبيري بيدا مجهولا في صار 2020 انا هفولتا اي وقت عمري خانيزكي وقت مجهولا بالنفيسين دخينا انا بس از دبينم دجواتا ما دخوينر كيمن باندورا روشا گروجاواتی را درواس دبی افتش باندور کر خوینر گلکی کیم بون درواس بون زمانی کردی و یعنی
جهد درباس بو يعني مجال نكهت يدا انه اف ملت هنا جوي واختباري در بكبي افيك باندورا كر انه خينرجي جلكي كيم بون شونا جلك خورتان جيفر سوشيال ميديا درباس بو ناوي هجاريات ناف ملت دا انه برتوكا بكرنجي افجي باندور ديكي خندنا برتوكان باشتري جلكي قلتج تليفوني بخيني بس مخابن ملاتي ما قال لك هجاره نكاري وان برا صرف بكي اللي سر برتوكاك يعني تيرو هاري بالي بس ديسا اسعارين وان بهابون قال لك ملات نكاري بو درباس بي وبكري برتوك نجين هابون ب 5000 سوري قال لك زحمتج خورتك انه هاتي بري خورد جريج بافي خوجيا خايرو تدبيني روش تشاوا زحمته برتوكان بكري وهر برتوكا كخوازبي بكري وان برا بدي يعني 5000 وباني دم يعني قالك زحمت مو انه شخورتار ما بيتشتي بكري وكار جي خورتار قالك كي مال بر بعد راجل ورم جمتاز تشوا تديت افصال درباس بوي پیشنگاه برتوکان ورچه بو چالاکین کو چید بن لبوری سال درباس بوی يعني لفو تفجر روشنبيري دو سال 2020 دا كورونا ابو تشاو بوده براسي يعني شو بيجي در باسونا زماني كردي بيجومان يعني او ترساغو سر زماني كردي رابو باندورا كوينا هبو يعني مناخك ديمقراطية او مناخك حريته دا هناك نفيسكار برهمني باش درخن بونمونا مثلا ماموستا ابراهيم خليل ماموستا عبدو الشيخو دحام عبد الفتاح برزو فرتوكني باش درخستن لو ذا صار ده حزر بيستان بلي وهنا ورقراندن هن تأليف بس دي ساجي جهودني فردي ام محتاجي دزقان محتاجي جو خلق يعني مؤسسات تبني ببن نجهودي فردي بن ما خابن اف دزقه جو هنا تابعي بارتيانه يعني جبولو جنبين النفيسكار إدارة ذاتي الحالوي وأنا كسي الحالوي هي كاركي مؤسساتي نهاتي كرن وقت ما مستاجيان جيقوت بشك مثلا بهابونان الخي برتوكا هشتيقو اف تجارتا كتاب عم بيجن خاسر بي يعني عم دبينن وشان خانك صالة كيفتكي صالة دقري جبر جمهوري خوندني تنه ام محتاجي دزقهك جو مثلا هات بناري مركز دراسات كردية بلكي دهي مراكز دراسات كردية بناف هنا بس هيك نافندي ولو جو كردات هبا بجيني هفدو تنانه جبر حر مركزك تابعيش بارتي كي لفر لقامش لو هم پیشنگاه پرتوکان چه بود تاوی کرونا هبو سال 2020 دا و هم جی پرتوکانا هنه ای پرتوکان دفروشن لوان لفو تفگر چاوه دا خسر پرتوکي چاوه لپرتوکانا یا او دفروشن نهال پیشنگاه يعني خلق باش دچون دهاتن يعني كرنجي بلكي كيمبو جبر برا بجومان جبر يعني برتوكا هاري كيم نها بلكي دور حفت حشت هزار حفت حشت هزار ثاني زك ج سري مهمترش خلقير براستي جبر بري جي نابليون قوتي عسكر سرزكي خو دمشي نه سرسري خو خلق بيتر بيدويه جيانا خو تخوازن بيك بينن ج برتوكي بيتر شد مين مثلا انترنت واف داونلود وانا قالك خورت جوانها جوانات خوينن يعني ابناء مرون كارب حكومه جيان دبيجاك انترنت وموبايل وايباد وكمبيوتر جهي برتوكي ناغره راست كمان يعني جيان بلانيت سال 2021 ام در باسيت بن چه تشتكي چاپ دكي تشتكي دنويسيني شد بالت دو سال دا جي بي كي فيتا چنا دواري روشنبيري دا بگم از پرتوکا کی چه بکم از ایرو لسری وی کار دکم پرتوکا من از هلبست خوشی دنقينم يعني مجارين وين افيني به
هر يعني هر چیرۆکێکی هەر مووقفێکی ئەس هەلبەستێکی برەنگێکین و ژووی ڕەنگی کلاسیکی ژێ دەرباس ببم و ژێ دەربکەبم ژووی وارێ دەما جێگەر خوێن گویرۆ دنبیسن جێ شانازی ئەم بووی ڕەنگی بنبیسن بەس ئەس خۆتێرە کە خۆرد ئەس نابینم نەلگوردەمەیە ئەو دەم لەبا من ئەنو چوو ڕەنگێکی وەک وێژێن جیهانی خۆرتان شتێکی باش پێشکەشتی ساڵێ 2021 انشاءالله دیوانێکە چاپ دەکەین انشاءالله سەر خێرێ بەسەر کەفتری ڕۆژاڵ تچتکی پلانێتێ 21 هیویتە تێدە جیبجی بکی بەرهەمەکە چاپ بکی چکی براستی از تخوازموی پرتوكا ميراث الخلفاء الأخير مارك سايكس مارك سايكس جي طبعا معروفة أو إيجو الشرق الأوسط تبدأ وي خططان دبو اتفاق سايكس بيكو از تخوازموي نا سري بكم وكي دنجي هيفيام أو جو دزجهن كردي سربخوا دركبن يعني الخدي دركبن لوا كسين نویسکار و روشنبیر ایگو نب پارتیا و گریدای کسین سربخوا آره رجال محمد ورگیر و جیان مراد هلبسوان گلک سپاس به هیوی مگو سالا بعد اون هیوی خود جیب کن برهمان بدن برهمین و گلک سپاس هم میوانه مبون هر وها گلک سپاس بو وجه تماشاوان نیجاک و حتی نهال مت تماشا کر سر سالا و پیروز به